Ejo ku cyumweru ibihugu bya Niger, Mali na Burkina Faso byatangaje ko byivanye mu muryango wa CEDEAO. Ibi bihugu byombi biyobowe n'abasirikare binenguye umuryango kuba warananiwe kubifasha guhangana n'ikibazo cy'umutekano ku mupaka uhuza Sudani zombi. Umutwe wabitwaje intwaro wahagabye igitero wica abantu 50. Ibi byatangajwe n'ubuyobozi bwaho. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatangije inama ihuriwemo n'abayobozi babarirwa muri mirongo bo muri Afurika, ab'Iburayi, ONU n'abandi bo mu muryango mpuzamahanga. Meloni yaramaranye igihe umugambi ugamije kubyutsa umubano n'ibihugu byo muri Afurika no kurebera hamwe ikibazo cy'abimukira. Ejo ku cyumweru i Johannesburg ho muri Afurika y'Epfo, abanyapalestina bigaragambije bunamira abanyamakuru baguye mu ntambara i Gaza. Umuryango ushinzwe kubarengera wavuze ko abanyamakuru bagera kuri 83 aribo bamaze gupfa. Muri Gambia harabera iserukiramuco ry'abakomoka mu muryango w'abamandinka, aho bizihiza umunsi wo kurinda imyuka mibi y'urubyiruko. Bemeza ko byazana ubutabera ndetse bigatuma umuryango wunga ubumwe.